Ewia yebeto aso. Ewia yebeto aso. Amen. Me pa cho yin story na so emra. Yedi e ho hye Awurade sanya de Awurade ase woni awayama yen so yin na so. Ani die mu a yen so yin na so. Abushafo ni sime fa aseda ma bibia. Efisa ma do wu ye ebe pem ndede ya ye ko na chikwakwa. Yama ye bi aso. Ya damasi ani otiafo. Ye di aseda ma bibia re kumase ma nyina ga na ma nyina de ma ye ni aso. Yesi aseda nka bude. Afa ye kaka ye nimra ye de Awurade ase e woni awayama ye. Ye da wasi keja ponyame adi na so tumfo. Esia de ye wa ye ne pra trinity asiaso. Wa hwe ye so efifia da abepum na dey. Wa boy ye ho ban wa kura ye wa ye fi mu so ni esa. Wa ho ni amane ya ntipa se biara ya nti ewu ya nti ya re ya nti bibi biara kan kwa hye wa je fi ni nyinara mo. Ya na wasi ade etiafo ye da wasi. Ayeyi kawudi tontom kawudi. Ya da wasi. Ya da wasi na de su nipa abaye omo ko nyinara. Awurade fo bibi akodu fi asumdwe mo. O fra konto mu na baye omo ko. Fo bi nyina akodu fi asumdwe mo. Ya da wasi oni awa ye ni wa tiwe mo maye. Ama de ye biara awie pe ya hye odi kokoro na dunya. Ya da wasi Awurade. E shanka wudi oni awa ye ni bre. Ewo Yesu Kristo demo. Amen.